Abusing for your mama, Hamma, Bebra, so Mamma, Maudu, some more Yakesi and Ye, Yapani, the Babasum war, and ne a ye Joda, November Bossum de Tosso, a duno, enum, okay, can you messian and agents? I can't afford a bear, do me a new 12 days, Nagana for your Baba, Honey, Aquacotwaba, and now Chefo from yes, Simono, in him so Julian Ponyan Crompono, sing my passia, or the query pano, or the Ebechana watchy, not immune penny asuno, what the Adom Yajim so amen. And somebody called Chico Bremako Bata, and Yakesi and Yabia Wubiano, Yabania, the Ababasumwe, a Dawson and a person, Mamperin and Andrew Danko Kufado Sregana, my set na bedi Dr. Lajima Mudbamia, Yantu Abamano, non the bitimi, Ekuto Mayemo, Atwane Papa, and Pipia by Asha Sieso. I know you're Tetesa Sabronum, a polyclinic here, or Monoman, Panina Danko Kufado. Wakono kwa pawon to man na won hye etese ora fellas kwacho fo so Sregana made hye politician anasa manyoni a Ghana fo betima ginedi mampani da John Dramani Mahama ntiento obama no na 11 ne won pempra wade no o meyi ni nyina mfamfiri yeso Ota for RC primary ya no wa hembro no mu na yatete yese contract was see sa school dan no wakwapa mo ade hyeafo nyina adayi a abano de neka entity Sompa FM ne Sompa TV nsem twefo ye tete awie ene say yenka ne anu a ebona ni pre no eye kabra ne bia aban edede mpanimfu a o matoto generators akese de ye adwuma me yenka ne efrem ne say IPPs ne car esumo no monya asem keto na awie ye bewram na ye dede hu nkomo pa abeka wanu ho won ya boabo ne nyina no a yada baba somo sa wia pram to baka se bone yantena minute no aduonum aso Mizo ano 5G one more can be 21st clinic where a sciatica expert a face some patch at the so I can home. What do the other care dear where before near the chat a confor and we see express group would say I had an episode to Quaco Air Canada US UK na for bottom one my affair cloud internet the fastest internet in the world 3 about sentence so the 3 core capsules Quaco Master Drono Atayachi wedding Makwa would draw one madoma so yasene na area from Tobraka si boy yade baba som aso for ban wambate yenka ba sa minute no do no montam wono ayeme akosia aje wakode boaten mene nana ya ba malibia boga ensemni abzan for ensem no ye shase de free man panin na adodan kwakufu ado watchman PC be maboada na tena ye na wahye aprobase wasantemantamum eye kumase abonten so na wahye aprobase na enura kwasie man panin na adodan kwakufu na ewura no bisia ja ekwaku a your friend is professional bodies ono musia e kumase abonten so a na o chekere enhye ya aban aye aba ye babo ho akwakoto e ene ma aban de egu akwam bambo ho nsam de wasa aban eye de ebu abato komesa ne womu a womo ewo twaka wa abato no nyina no na mampeni na adodan kwakufu ade boboso de akere wunum na eno no de tatuo se abada ye kwakoto no eyire so se deni a eye MPP ni NDC amanyuku ene ebeyimu bako omo kendini ama ababedi omeyiso na osresa professional body si se odonfo ye adom na aka nefu anu bedum yenu ame ye kwakoto abai da ne duru ho no mu a eja ye kan sa so anu ni watem o se da no ene duru wa dan duru asem no na o se duru ho no mu sa amanfo nkai vice president Dr. Lajima Mudbamia o na bedi echi no monto abama no na ofise ono ena ene papa MPP amanyuko di egogu akwamu nyina obetimi ababeto so ofise mampeni da John Dramani Mahama and said that I'm one ye papa bia emra Ghana for editumi man and mampeni inti Ghana for ntimi nyam from so bio and sa son konko fa ne ma wa bra yinim adwuma wo ye mampeni ne pension to fi say Dr. Lajima Mudbamia wo ye na bedi echire onima brantie no wonim di otimi ye de wontimi nye omo ento abama no na ometoa oman no so emfie nkoyanim Ajekun Kufuor had a second term na Nadu Dankwa Kufuor had a second term. The only one who was not given a second term was John Dramani Mahama. There's a reason for it. It was in the Jumano and saw Ghana for any and you the Aman Quine and the Boom. Nene also person bedroom. What is he coming to do? 24-hour economy.
You couldn't keep the lights on for 12 hours a day here, doing some time when you were president, and you're coming to give us a 24-hour economy. How are you going to do that? Please don't let anybody be confused by these things. Observant nti we ye ayemampani na adodankwa ekufuado enra kwasie ejawufra so dem ba ya na onisa professional bodies ehia ye okumase abonten so a na ocheche sansem we mu de akrade hye wokumase Sonia bayana pomde mu samba tumi agana na so wo maga na mu ntemampani na adodankwa ekufuado wako Sabronum ya no awa hafuano South abato ampaso so wasantemantamu na womo polyclinic ba ko bi e wo hono mu a ewo sene ne kine ya da wotumi pa wontoma na ayaresane ya hwedwumade atumi kwaso no papa ye abomoden akohonom ya enei wo ya bi ade aboye pa na ebro kokodri na wo pa sadwumade wontoma no mrashabadwane ya wono wa hafuano South abato ampaso so wonmanyamfo Francis Manu adabo akasai atra sewe na hyase akura na sagana fo hunu nneoma paya anbipia manyekodi agu akwam na wonmoto aba adema wonmafia bato mu a wonbaro nneoma ache so seye nyame yadoma mfie na ye di anim no wonbaye ne sa ya chese wudrom minim sense and for the mbugrom na ko hwe facilities a e 10 key project bi bia ni waka se project no ye beka se bia akama tres right the baby bi omunya to start the hospital bia you ready until nana dey aseda be mono for this monumental project obeyesi district I are sadie so wa woni hospital ni distribution or district na enye the best say Sabronum enye hospital ni asome si cheap compound mi no Sabronum asase ya so akona proso ni bekuwa at least ya refer will be wa obekofa to adwama ansan wa top hospital na Sabronum ha be no na area ha nso so no e free ha kusi bechim nyina nkurase ni nyina no omu nyina be ba nkurase ni bi wo konso akusi office omu nyina be ba nti catchment area no population no wo so nti na me ya be see hospital no ha se ne be ya nipo mu ha no betimi access health facility no southeast ade ya me ya no 3 times ni nyina efra ha marginal seat because ya no ya we ni 52 53 54 any ade minya empia ni me ba betu no di manim eni na eni maye adwuma me de medi achi anim me ni achi mi enu nyina na ekoko no nti expected nothing less than 70-75%. I was your way ya Francis Manu adabo no nomra shebadwane o wa hafuano South East abato ampeso so na ya kwa mano so yamane boni ya wodi akire aye kwa me redoni na kwa wakasa kwa mama hai akwesha amado so enyo jumadi na kwa sayo ankasa wadaruma akwesha manu na wa fadi ya di kabo onabo adabo anu asabu no ede sabu ya no kete ade a ejina Sabronum na Sabronum a wo ba anu a ade a omampeni na danko ekufu adure ni so big no ya sabia nam sinti no nam a wa bie do na agenda 11 wa ye ho adwuma bebebe man ne me kase no ogusu a wo bia no manfo a ondo nya yaresa no etumi age ayarhwe e wo hanmo wo ba Sabronum hanmo a akosia se de amfoni industry no kayi ya omampeni eni so adi hu asabu ya me kase odi aba na akosia teru ma yenwura mu na yemra yewura Frederick awo menchen ha PC asabu ojim de adiama people make call wa opening me ma aha adiba Sompa TV and the Sompa radio so we Majamo so bila bakode Yankopon adum yehwe and then so people can see one can we didn't have man pani yehwe nim na we trap mum kra na fi ibedi no ya dia show no abusuafo ene nkotema fu nyina nsam dimedi yanka se se no hu and especially my year Afano South East if you are buying me Afano South or near the pa na kufado ne tataba me omunye di papa hospital ya and never be ya dey boy pa o we district na nka dey wo adujama and but we no she say no we are from Sunyaneba even in your friend saying Grand Quanta Hospital kwa no 77 period we go no so ewa ekwa this is South Central Hospital nebia o level na say we ni be yepe me kan kompa no chini Sunyane akraka nka ho me kai kwan so udi fi so what Sunyane awie na wo be ya ba be tuma kwa akode hospital we and the best I think that the real status ebe polyclinic
na ba ko na yi ewo de jama no agenda 11 no aye district hospital because no ewo capital nti ye kufa do na Dr. Baomia ne bi ban hu asida hemfanda o no na awie o mu ba bi aman no mu de ne nam propaganda friendly for the nam say NGO bi na bi ndi bi NGO ko mu kumudi mu NGO ko no me bi ye kufa do na daruma no de oni Dr. Baomia mo bo mo de ndi sa hospital de aman nti ne no kasa ya pan chowa say why busy the next tomra nto ba nyina 1 hour no san ko ndi oba ha no mu bi ma ni hu sampa pa dana ban entity ban akufo don Dr. Baomia ban mu na sti hospital area mai Sabronum abese pa inko be bire o man tema nyina ran bitima ba be center anana me ko tepa na tepa nursing and midwifery training college no o mu matriculation o mu kan ho say training na o yo mu ye ya no mu ye bi hospital to meji san ko funga ba no bi sua de o sa hospital ya yesi o Sabronum the Sabronum ha ba be kosro ha ba be peja dana na do asia da Dr. Baomia se ura na menna wase akosia wei eye peace no ayi la Frederick ono na eni edi nkomo na dwedi ni na no eye ade a Sabronum ha dio ene edina we sesi ayi ufiri ho no mo nso so a eye ade a do bonso eno nso so de koso mampeni di kan ko do bonso a ufiri ho no ma wo ba Sabronum ha no ye wi a ye be firi akotwede na fe so ye de eni afẹ swami na no kwetemu no ye be wie no watafo inshi mo ho no na ene dwedi a mampeni onama wodi ni na no ni na tumi abetwa ma manfoku nsa no adwuma wo ye edebua omagana se de be ya yesu ye benya mu emfaso akosia mo ani adwuma ebusiama ne bofo panyina woto ye nkrafra santemantamu kwame rodu nene ani ekoti na ora fales kwache ofosu eye kane soafo abedi ekira na ohwani amansa de nkomoma NDC aban ene omamu ne nyina na ena no pay o mahine yadubu achetena ase a no ma wiase nyina ache wade ache bi adwumede so also Sompa FM ne Sompa television so ma yira fales kwache ofosu eba besra no ewa fidie so na enkomodidie mu a ena osre Ghana fo se eja ye kan yensa ko no so nanu munsia aka na faru dum yenu na kese na wotwene kakra na ye kwa akoto yaba na ba no ye to a ade hye wa santemantama se ni o mamu nyina entu ni bum enfama mampeni da John Dramani Mahama ne ndisi amanyuku no na mampeni da John Dramani Mahama nko a ene amanyoni politician a ye betima ginadie se e11 nim ene hompempra wade covid levy a ya ye komin obetima nya kukuduro ye afiri hono ama yasum adwen Rafaelis kwache ofosu. No, that's what he was being a minister. It's even the difference in leadership alone. And it's a when I indisputable fact, when you say indubitable, it is clear without doubt. Into what shall I manifest to the one? What's all your first 120 day commitment to be? So we know your palm on a gun of work or say, a yabosome and 9 year decline. When in your mouth, the first one, and it's a see two animal in the first budget of March 2025. Saturday we the budget. So we may be a man and buffer. Medical catcher say one of the reasons for which a two doors taxation a door was slow. So what could I be a two and that's what they want to perform. It's as simple as that. It was say at least 6 taxes be. I bet say you come will be everyone. 11 years on class will be 11 2022 class will be 11 in fact and this you oppose 11 year man than talk for the first time in Ghana parliament you about trade or anamebwa me be ko bi kwa am so trade na no Brazil so that boy can compare for us be say we just say me so here well it we have proposed to 11 from the beginning okay to be 11 COVID levy Ghana penny o man ya yare ye ne sanje ye to ya do kuno ni ascience yentia eto si ayare to be COVID levy na free ba ku we say e fe say emission levy o ka minimum ka o use dia utia so ba ku vu a utia ho to so that ewusie ho e fe Ghana ya kan man ya wusie wo mu e say o man no e wi ase e fe say asetina Ghana ya kan ho bia ya emission ye insignificant as you are doing to and some 3 others obeyi sawe no efiri wasaso akase ye import duty bebre pay and so be hwe no ate so ye wo ebi ya statutory ebi wo kra ye ECOWAS protocol ntano no wodo saka be de na de se wo koye nsakremu tententin but ebi wo ho a e ya ban no e na de aba nti obeyi no
everywhere. Say import levy bar for man and import duties bar for man. And my businessmen so I'm high room. Cost no will not be passed on to the customer. In fact, he will be compelled to reduce the way. And I know one of the ways in many yarn or ma asitina a bar from a magana for. Number 2, the biggest problem my economy face any crisis of confidence. They are dealing with us at arm's length. Usianfonti weye eye ora Felix kwache ofusu na no ndisi abanye twemu no na oyeso afọ abedi ekira na ohwe nkrato ne amanebo ho nsensem na ocheche nsemu de kire no awusiamanebo yansaka efri ahebrono mu akyeresa all tafo RC school ye won no contractor wono na ese sa school dan no wakwada kredo akwakoto school ni nyina mu apam nkoda no ama nkoda no na bachire na ewemu kyerem sa afempem yenu ana watche 2008 no na contract yi yade se admedia sonko hya na nsase wonhwe na wonsisi suku adan awo ho no ma ne wo moden pa wosi class 4 class 5 class 6 ndia kaka ho A and B eno yeyeye afedru brasa ban betua ne ka no na no so akwa boache bidin enne wokyena ana ba we bekyena akonya so a enne papa na sisa gina no se ye ba beto aba so amana ne amere na wanyini sika ansho a eka no ebesan so ade animu a eno na aka wo bi ama na wakwakoto school nim aka wo bi ama ne contractor wono ana si sasuku dan wono ayapanye kwantrefo a ato firms company limited wadano oro Thomas akwasi frimpon na sei eno sei sanko fo nya unche ko mun dan ko en la de ntia me yan ni ntia o so ni yadu ni so ba wo se adwa ni MP ko de fi o ma man toso nti na ko keme no kasa na MDC no kwasi me yo na wo akasa no ko de bo su o ka je me pay say o mo de lesi aba a che contractors na ya aduma MPD ye ko fota no kasa no sanko fo nya unche ko mun dan ko en la to first company ten ko ka lesi e di no sa tam tuo na be sa be o ma ntia e de bi fo ba ya so e 2017 aba ko no ma tra de so me try bia me ya ho kata ma ya ho kata be 7 times every year be ya ho kata e kwa e paso bia ma so na akoto aka ela this ma ya ho 2 times first one me yen ama sika wa ya sa kwa 3 months ni until just bia enu nti ana ama ya sa ni ana so mu bia bisa MP o ase bisa sa kwa kasa campaign bia ni wa kwa so mi ni echi campaign bia e ko asanfiti bia yo mi echi ni ya fini mata the so ade ori am yen sama me yes ade because that's one kasa to you go ni sanity they say me ma to me fie the trap bank foka ama meti ma ha bi direct ni ha ye te bia say and the any yes the politics intra any bre awusia waya panye kwantrefo ya ato firms company limited wadano oro Thomas akwasi frimpon for na ni afi no ababeka ho aye ka mo se Sompa television ye wi aprem to breka se na nsam no bia wo bia na yuguso aye de ma wo no sauti enka obro ni afomantem ne mu a Sompa 98.9 FM se ye bono east ya Sompa 90.7 FM ekutemu na asantemantam ne mpotam nyina so no Sompa 93.1 FM ekura ye mu awie ye nto ansam no so mamo neja ye mfamo enkwa ho ne ne ho nsensem ye tete bibi se nyame amfa kwa mu a wanhwe ya na dum so be yin ti ansana si be kwa akoto aba ya kwa akoto aba mpo na mpesi ya kwa akodi bronya ni nyina eye wo mo di mfidi akese eye adwuma mi enya electricity free mu no ye se dodo na ahyase a wo mo edundum mo mfidi ni nyina eye kakese a ababetoto ho no muntim si ye na mo kase ya tese ye se soni asogli power plant no wono madundum no ni nyina eye kakro ya ne chese power plant ahodo binom o madundum wono mo mfidi ka ho nsensem ya ye kwa ma no so ne ani owura Samson ade akwakode enkomo bana won ne ho nsensem a oye furukutuwo mo kase mpunopuno kase nhia ehye ye ne no eni ho nkomo wabere mo pa opane ye mo ha o mo akwaba Pejo so enti de ekoso e pa no wan na wo se de sobo bono aban ede bia niam bi o so ye wonyeye anase hwania na wo se de sobo ebono a ase yesa so aba be hu dum so biewe Maminti so bono de ye fa ko aban na mu de mtintiman pa ne ye ECD for because ye den kan ya ma se beton na uton wie na ntimi physical ma na e kan ba dia na is bono ina na e beko ye ECD for no na sesei ye se eye chese ahoden power ahoden dodo a
ye hia ye betimi dia somo man no se koba se Ghana ni bia so ne kanea na se bibia ya soso asiso a yesi se no de ba ne ye ketua bi so atekora anu nti na ama yesi ye kanea na hya se bobo nani saa no no kresa na no kra adentia no kra ye kanea no the peak period no kanea no be hia no ye nya ne ma mienu asemiensa ye din kan sika ye de to gas anase diesel ye de agu tibie nemu na atimi ama ye kanea bi no honom eti gas eto ane diesel so no hwan de ye nya sika mfa anye ye to so mienu so ye se edwumako na omo machines no de maye kanea no ye de omo ka ebi to wo fu so omo tum oni aso bi watum olukwa na maye kese 500 60 megawatts watum and they are so ya tse amandi dia omo to ya internet no so no musa ka ho and ya power as yatum axa any send power so e say no omo dia no enka 450 megawatts so mo de maye no enya 58 megawatts and omo in kania megawatts ahodo enya na it maye kania no car di IPS for no sika ye nyam anto fu enfa ngun na nya no ama ye share load because ye nya ni nyina nti ye share kakra ade pa me no ntina wo nya car ni ya dum ni de bi so mo bi kakra obi so ya no so ya ba ye kore e buru so sa bebusa se akosombo bui ene ne nanu ya omodi besi kumasi ene enketenkete no ekeka ho no entimi nkuta yen entimi mfe enko akosombo dudu a be man ni sa akosombo se chino eba mani nyina ye mafra na de be to my 1020 megawatts yeah 370 megawatts ye hia for period no ye saka 400 megawatts and so ye nya ni nyina it is all kind of crowd ma be half of the peak period no and it's quite intimate ya kan nka de etidie na ya koto de aba no se do kan ampan de ne bi sure Ghana de America ko kumasi but also ebe hia gas asa diesel e na ye nya spare ntongum e manji ma ka na sana more energy experts na mutaka asembi say Ghana ye wo excess power o ke kan fidi a ya totɔ de aba esisi ani anake se fidi ne be ya adwuma me nya light ni bia boro so na adan ne ye kodum baako ekodum yenu kodum baako bia yes ye nkania no ashoto a o si yedundum nkania de ntia tina say isi machines de wo ba say ya na ye adwuma ebe mai kadana my excess power but machine no be kom na we ha say because ye petrol fam tie e wo hon me be fire but entini nya adwuma o ko we diesel adwuma o kom we ya de ka enti ono so adwuma it's one man bibia e wo ho but ye ka ye do mo this one amandi eso ye na ye fa no ka power ne maka ni nya so IT this one it's excess power in terms of capacity I be man can ye wo honum sika ye de to gas e ye gumu ama na so de ama no ye nya e na be so ka ye de omo a ye omo dia no ye ntimi ntia no mo so dum na si honum na Mr. Day petrol ni diesel ne gas no eye ne bo na ye den short na short ana se de ade na asie nti a omo ntimi nya diesel petrol ne gas emfa ngum ma ne nya adwuma me nya nkane sika isi ko etimi amode ba ye mono to be tobi no sika number ya PURC for eka yama ya isi for say under the car for mechanism system omo ha so mbeti ma ye amode 90% number match e dia ma ya IPS na cash water for no isi for na only 43% pay ya kan nyina kakam it means ka ya omo ye dia brown I think forms ka say no sika opposed by na eko kan continue kada omo chombo ma efo eka bia yes company better gas omo better fuel and omo di very maintenance am and no actually aba to so you say dollar na ko
the town be a it is that 2 cities that now you see the perfect thing that could see. Na say ne Mr. Day we dey me dey yede nkomo ni sie no na say ne na chesa dey mfa so obi ani so say ECG for mo dey light ne bre ya me wo dey bre me no me use wie no matua ho kade am say kra dey prepaid di kra dey echen Usain Bolt o to an say sa eye befu a na ni nyina mu no na say still ya no o mo ntimi ntua ne yekoya na se ye bai And as from now, you see the phone car, but some back from Modiaba. I saw catch the president. It said almost a mobile upgrade. I Ebema Okoton Kania, and who bear the if Nekono, Ghana Nibia, who put Kania, I bet to bear 1 month. And Lord, let me the greatest are Princess Covenda Honakoto, almost the nicer than your upgrade. And Nimana, I say, used to for no check among how can I from the other to become we now not my yes, I piano at a number of what. Yo, Mr. Day, may na was here, ye be any so a besa so open move you, Yamin Shroud pa. I was for us Samson a day na Yeneno Aquacudi and Comono, a banana one in your homes and Semua, Wabinimupa. I was say to us some so now when my young fellows and a blankson and so your Marshavonia. We don't want to share work from about 2 and so and Odia to Ja. Actress and they say, or being close to Sabio. I am Nayan Sada Emuna Juma wa yet. Bidgy said Tio, 1 more pama dear, 1 more ton near more corner. One, I am Pempin 1 year table 1 minute. Now, so you refuse 1 more Fakasian 1 and this Abra or my Ghana me and Yabby Chibotum. Nam Sunday was Ragana 4 pass. And at the end, Buona Sunny, Sibiwakwa. Yenyon ma 1 more Cosukuno. Sana 1 more Munko Sukuna, San, you ma 1 more Yabiano. Yamfabi Emma 1 more sa. Penny pay the assembly to Jabra. What do you ma would want to see Kabi Aquama Yenyon ma 1 more crew from now 1 more Sans and you may be to set Tio any other Pamnia Diano. Abra you call 1 more say and what can in fire. Aminu Medase. Osha in the program a beauticians association. One more program. Every year. Since you have done a ritual, ewa from. Na Jumedia Kessia Yedin Waha in the ones and Kuala 15. One more pon, one more Asisia, one my madam for woman Casacosati up Woma Juma in Kuala for woman some woman said train woman, Nanqualan Sabe, madam. Safa Pemling in a Ejame Alex Blanson. On Inti and Ma, Sa Jumedia, a bebasi, ewa from her. Caneno, Nayasha of Wasi Assi. Na graduation kese ya yan wa ha enda obia frin kronkron keto am nyina ba ha nyina na yan nyina nka beto aso kwan tenten akọ oboase but me be MP me first time no and am catch up from for say omo hwe no omo to abama me a mehwe na graduation yan wo oboase pem ya beji ya ho aba krofom ni aba me ba ya na nkrata sam sikasam Jemeye bia me ye and ye started say ye inti mayan sa eko mienu miensa any and 9 so this is the 4th time this kind of programming ewa but you can see the numbers for yourself and na uhu enija ewa ha uhu akatese bi wa ha if you ani bi na say onu atiti ne mborem na say oye adwuma no na say osua adwuma ni wi a obepon ho a okotwa ne exam ta ya je 1000 Ghana cedis 1000 Ghana cedis me 500 cedis na kwara na sa committed 500 no dey tell because e ya ne exam for okotwa ne exam sini wie no upon ho a hairdresser machine me de manu me wie masama na 1000 Ghana cedis nso say on pan ye dwetire ano achi yo penye pai to aso kire mo so obasra sa afia bato no ye man nya asomdue na fa yentoma NPP amanyoku no emprempuntu Yenuanuma womu chire ni nyina no mesra say on the D-Day no obia ntimi try say obeba na waba abeto aba no ye abato we na ye ba abato no ye nto aba ma ye hu ye to aba ma yenuanum keto afa no womu beba won be benefit from free SHS no ye nananom a womu wo ho no won be benefit from free SHS no ena ndwuma pa honorable Alex Blason as a member of parliament o ye no ha o cha transport mattress Ocha sewing machines, Ocha hairdresser machines, scholarships, and me man for bursaries, some day man for Sanyoma Wingna, a community center, Missy, Park, all these things.
ɛna mɛsɛ sɛ abatoɔ biara wɔ akyirikyiri ɔbɛba abɛto aba ɔto aba abɔ saa nneɛma no ho ban sɛ ɔno onya bi nda a ɛyɛ dan a ɛbɛtu no so na ɔno so apɛ no pɛti bɛda wase. I was your way. I am Rachel Johnny or work from about to Empress Alexander Blankson. Yadamo Confinfi Mantemona, Oba Penny Awada, Peshijra, Achinim, MA Basic School, a war Elmina Bontes Womfi, Achinim, yes, your friend Achinim, Peshi, oh, and Najira, and Nadia Achinim. MA Basic School, yes, war Elmina, ye war in Finfi Mantemo. Na Oba Penny Awada School, nano. Mame ama jemfo Pamford na odi efutu eko ediama abatani ahwefo se abrofosem no ene mabawasem bi ababa mranche ne mabawa ne so a ase ye mano aye tete wo mo sese no yadwene ye se de broni beye bia ye enu ntia no ne ye de hye nkola ne tirim no so sese anhwe ne ya ye nye nsiboni jata ekire bi nkoda na eba benyini no mo aba bawiyen enne niema yamamre ne amane yakwan so ye de tete ye no eno no wotufo se ye me ye ninku ho yemfa enhye ye mani ntirim ne yemfa entete wo mu sense ye de bruni niema ebe hye wo mu tirim a dan kwama bi no ebenya nsunsanso obone won kola iso ne culture na ye celebrate no amankwala na hu niema pi ye dressing eduane die mu die kaka me nkwanka wofo efie ne die yenye te se banku na nkruma yanka kokonte yenwo fufuo yenye nnuane ye duane yem promote ye nnuane aye noa no ema enuro no kra eso nkwafom eta nnuane we nyina nye nnuane ese etisa ye ne enekwa na se bi ka obo se ba ne timidi ma ne ba school anopa sene se obo se obeba school anopa no kita indomie wo rubber bag no wo mia no wo rubber ni bi but se wo man aduane bi a wawa no wo fi ade begu adiem na eba na di wo fie wo mo ntare hyem so no ene wo ma wo ba tare a ompe ntoma tare ompe kente free say de ohun ni nyina ye saa niama no kwa no wo hu etimesra wo fo se mama ye nto ya mamre ne ntwene ekwan ba akomienu bi a ye betimi afa so a ye be kire ya mamre no ama ato aso no ye nyina ye mfa nkire ye ma no akra school e betimi ne ye be ye but efie so oma ye bibia anye gane afo enu akire suku nkoda no so de kakra epi wo madam de so seye mesia de oma mbo from ni yen ni so ade hu mama ya so ye hu osima we yen local food today afrofansa afise kokontena katunkwan na yen local drinks yeah fortuna na mamre osanso se ye dressa mama ye chere ye gana yeah fortuna tunwa bwen me ye tutukan ya komye pi asanso we tunwa bwen me ya bempe ka yesu de kocha aye yenananum wana afeda waye na chere na mamre na oboya ma sempre fubifi amana no wada buso boya no wada kuno kuno wakachache no so wo dagana ya wadi pata oye abuzafo nti nkwala no agya kɔkyerɛ akɔbisi na ka wɔ se kɔkyerɛ yi aha wɔ mo ekobie ɛna ɔmo so mo kyekye ɔmo de mene nkwada aba betie kura kunkunte kura no woni bi da kunkunte o face the wall yɛsɛ no so ekum yam kuro ɛna wota di ni pi so mo amoto ɔmo bon abetie de yɛsɛ ɔmo keka kɔso ya yɛnto aso I was to also through about center through cool capsules about nya bia ebeboa papa enenu pano eno ana through cool capsules yɛsɛ du pano ton ne ho nso hwɛsɛ obekɔ colona care bar dan here ba misty ania pedank about we mu no obedi akɔne aba fe uwie ya na bronya eno so eto so your hodro na yade anche wanka dem 0546 107 107 0546 107 107 cloud internet and sunye internet won some fakwada one more CCTV camera installing me from digital security locks web hosting and a woman bempa so about my boa war top high 111 FMD and Shanimu 0202 699 110 0202 699 110 Express Group on said the wood to Canada.
US, UK, Holland, Australia, New Zealand, Germany, Babia, Yadobako. One crata Sambaya Crado Wabra want to Chimawate. Was a Kokumasi as a full about Accra. Ube more Kaneshi first light 0249 000448 0249 000448. After 21st clinic in your sciatica expert. Sciatica nina no fakwada womwe. Laboratory centers was scan or massage obey bibia become a man wato. Adokota phone and as a phone so wadaje. I want to pediana kwan was kumase. A show of Assist Johnson wobbling Alpha Radio. Wabwase Council Quarters, Accra. Domimaka Sunyan and Kranzat Chiman 0540 311311 0540 311311 Afe Sompa Chadia and Sunyi. Yawa don sam no de mo ayamo anwa entade empabua bibia bajani yadawase. Konkranza Ghana Commercial Bank dining Sunyana e night market Kumase ya Benrom Hotel. A mobile money a home ya 0598 559 802 0598 559 802. Erdini Yatawan Media Anasa Blessed Foster and watching a mizo and a 5G. Yadamasi and Sanderson Samada Romantia Nay. Now watching a corner in a rear sanwa nemwaye day. Sansia Benya no dear and what did woman at Chiapo. And fire dear bia a many pedia Kotobi. Christmas never in a chamabus Yamera Wodwa. Ya to drinks say Okwa wonsa Ebekabi General Naya Dan Hotel Abasisia. 21st clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 next 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hien yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi nipadua na baako ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14. Prekese powder. Eye duane san ye dro. FD ahwehwe san kratu mu agi atum. Hey sewa, me hu acho. Me na no me bisa ekra so kwa brochu. Kwaku, afei na me beko. Me nkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika aduane ni wanya otuadi di musa no. Oh, Express Group adornment. According
to aye for. Opesa to kwan kosiandia. Express group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, any Germany. Say a tour and as a visit in Swa. Express group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. Mo am pesa mo to kwan koye jumansu. Obet me do wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi as a labor runabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Akitiapa. I was Adam was saying to some so na Ora Stephen Ofosu Arapanyu Kwancha for Samba Africa Wadano. What the Atuja Atrasa and Nay, you were never pinu one ma one mu be a juma. One mu yan shamu free tren kwakatire wo fiti yanu a BNT. Said no ma be na say a juma ni gua. Na fe wade pim medum ni adan ade bobo ne nananum bia wan mu tifie wase ye wonwuma ne bi wono mu age se wo ginkyere mu firi nipa binum ho na afa wo dom su kwan kasa hunu se aso adwuma na wo bie na beboa wo ho hyehye akora no te sai ansa na wo bia watumi abie na wode sansewa nyina atudwa ebra panyipa yi wafato no wo so hwese yenuanom binum a one mo ye nyuma ewo ma Ghana mu no ye becha one ma de awodo bi sane ye be na betumi ahye one mo nkran ewo dada dwumadi awodo a wodi animu nti na mo ye bon was about 80% of them ye tin Ghana nyina ko hwe de mo ye ansana ye bon was ye we ko enyu ye say ma form how feel based information be ma ye bi de bi tina so amma o category no na de ntia ye ma feel form say ye international partners. Se nyame adman next year, you were going to say about Turkey, you were India, you were Japan, you were China, you were Canada, you were investment, you were investors, Emma, our decent. Until here with data, so people so no did you manage to was a friend. With data no more, not so much to say anything, because this year. You may put to Koya, Omudia, that is a Omokunin Nimdia, Eboma, Etuponti, the categories need also share if you are mining sector, if you are agric, if you are media, if you are other industries, Intino, almost 15-16 sectors, and I na what you know, Robert Kwanzaa, one also saw a Kasai, where general manager the top ideas within a roofing company. And Makoni be a one so by here, na born my basso church, the one and your man is so no. Panya parents, I want so kind, Ebini. I buy and say, get me a quail name and Brukuma and Muna, after I say, yeah, quality material, and I use it. It is a one for per se one poem, a roofing a Jumanum, now overpool him a chain, and as will be used quality material, a bad customer so. Man to marry a dear dance here among because he man acquire more of a recommendation. The beard and not for recommendation, the beard and not for recommendation, and I'm in my papa. Yeah, and yet time. The catcher was saying that I bet deliver on your man, young failure. I can say a mount material way, and I will choose to scar. And one son had better young failure who could be before now. I can say a broke 0.5, no more copy 0.2, and I would have I can say a broke 0.6, no more copy 0.4. I was sorry to and some so. Na edwadifo e wo so amedwom na abusuanfo wo no mo adwala yi wo mo se so am interchange no a
MPP abaya shasi ya wo moye no Kumasi abonten so na ma setene mu ayedene de ama wo no mo pa adwadefo eguso amedwomo kire se efrimra contractors ne ba ya ene kinkren omo eye adwuma wo samran about no so no ama sesei che da bia da nsuo ho odene wo so amedwom ene so amemro no so nyina eye se bareka se dam no a edwomo pompi nsuo kafrika twoma bi beduru so amase no che na bosse kese ne pa esi eye samran about ne nchen wa na papo no contractors no so adwuma omo ye no da bia omo kotwa bi mu nti ebasa na womo a omo eye adwuma hia nsuo ede aye adwuma no na ehon kwakọ edin de ama wunum eno eche so omo se nkane akra de ege se womo nkakra he womo eye adwuma ne se kane no eba bedum ye befua transformer ne light pole ni yetu de kosia ni yetu de kokyene ha na transformer no so ye dum so ama omo setenem e odwam hodomo ene so amebonten so edene de ma womo se pa ye pakke ne ma ne ye pakke ne ma yeni wo dum ha dum for man ene je yi yeni atwaso am dum samle ye ene di mi kan yi yeni ma nyina yi yeni ma nyina wie ye anom se grade ai ba betwi no mu dua no mu de ayi se o ba yo nya kwan mu de ayi betum pipe ba betum e de akusi kwa mu e de yi a omu tu aba na ye pakke ne ma ni nim se 2 weeks ni o nim se omu tu ya na ka wo mu kata so maye mu tu no mu kata so maye pe de du ye nkron so do mu tu o mu kata so e ko busa wo ma o mo se e kwa no ndo ma yi awie na aka se electricity for no e ba yi pole we o ma yi station na si ese e so ma ya ansana o ma timi aba ye kwana ama ya me yetine mu 2 weeks ni abre na je yeto ne yakasasa enti enna ne expire wa de say yebeko electricity for no yakosere wo mu say ye po ma to mu so meyi enti won de wo electricity for no mo ma mi ene ya o meja so ya de na maye e me tutu polo no mai say dwe no kofom obi ba so ndwoma na to bi amaye abuzafo nti weye eye adwadifo no a egu so amedwomu no na womo echechero mo nsemu de che ni se so amenchechinje no a contractors ne yinti no ama womo asetena wodwomu no mo ayedene de ama womo pa na kwaku ayi mo nso aya tapa betia kohene wode ato Ghana ma chichiro ani abata ni ahwefo nyina anim akyerem sɛ yɛm yɛ ni nkɔ yɛ mɔfra no sanse yɛ mai wo ne ya da chi wo na so pampi no ano yɛ tabu yɛ ni gu nneɔma so akoda na ɛkɔ baabi yɛ nyakora ne yɛ no ɛbɛwi akyerɛ na fe wi nom nsam ne adeade na akoda de ne ho akɔdom mu wɔsɛ saa nneɔma no nyina no nyɛ nneɔma ɛboa ama yɛ mɔfra no da chi esi yie kan sɛ awofo monhwɛ mo ma ne yie sane sɛ nkora no sɛ mo ahwɛ wo mu ya bebre ana ajaja school ana wo tifie wo mote okada ho ebiti abobo ya ho ana wo moye adwuma ense emfata emfadache emre wo mo esan se nkura ya ntumi nkanti dodo na ana dane tramo ani wi yesre ye baba keka ye ho hye na ya ni apolifo aye baako akura bia ye behun saa no ye bebo ehomodin se ye behwe se de be ya obet ono saa akura no obesisa na adwene na watumi aboa asua homa na wakonkan na wabeye dachi ama betiakoman na anochi no na assembly member ya wo betiakon electoral area won manya for Abdullahi Salifu what are the sodia to aban no nim ya sha asia aban so mu akyeyie na wo hwe P1 to P6 aban be si sa school maya no 2011 na be si sa school efiri ho JSS ya yentemu ya papa bia yenya na ya bobo ndua wo hwe school esi ho ya yenya na ya bobo ndua na ya bo nkense no na kora no kumu JSS ka bre so JSS no wo ma ya sha ase de akora akiri pa eso ya papa bia so ya mboa ye e wo JSS eno na ma me ne PTA for eco meeting na ye se aja aban no se eduru bebi a wo se ubo kahira na yeso ke yankeka yansase where assembly member your war tepa betiakon ora Abdullahi Salifu dafo wi mi dinde na ya obo amalibia boga mene akosia aje wakode boaten